Imana kuba yatugiriye neza mu karere ka Minembwe, tukaba twabonye umutekano tukagera ahantu. Ibyo tubishimiyemo Imana yabikoze, Imana ishimwe. Cya kabiri dushimiye abakuru bacu bazatuvugira, twebwe tuba dutuye mu turere dutandukanye ariko bakicara bakabona ukuntu tumeze, bakadutekereza bakadutangira raporo. Turabashimiye ngo muzahore mutuvugire, muzahore gutyo muhore mutuvugira. Cyongeyeho dushimiye kuri iyi mfashanyo mwaduhaye, mwatwambitse, turaberewe turasusurutse, kandi aya mahuzu mwaduhaye ni impuzu zo kujana ku mukutano, ni impuzu zo kujana ahantu hose hakomeye, ni impuzu nziza zibeyi. Turabashimiye cyane kuba mwatwambitse abangana gutya, Imana ibahe umugisha. Cyongeyeho dusabye imfashanyo kuko nyine muhora mudufasha, n'ubundi muza mudutekereza tutababwiye, ariko turabinginze kugira ngo mwongere mudufashe kuri minervare y'abana, mudufashe kuko biba bigoye kugira ngo tuyibone. Muzadufashe muduheze kurira abana. Turabashimiye, Imana ibahe. Ni meza muzuyajana mukutana none mwarambiye kukuba ejo muzoza gusonesha, ahubwo ifaranga mwari kuremana uyu munsi ntimuzigura imboga. Abana ni kaba bagiye kurara imboga.